Asem yidiko, asem yidika. Hinna beka. Yaba munyina machi, yama makwaba. Ujaso bia empum etese nyame adoma de pass achi bi na ya wada. Ene November bosume na wieye adechi yura bro nya bosume se boys be didi se peche. O chana kra say holiday no. Boys be susa. Ba me kan say asem de kabra na asumi di akwasi ensia. Ye fa na say kase kuma Kingdom Garlic Bitters. Kingdom Garlic Capsules. Yedura eboa se na be ya nipadua da ho ni betimi abam. Immune system ne wo ni padua ne ebe hyemu ma ebe hyem kenama ho di bam se na be ya yade bia twiniti ya na de so enkonim. Eboa so masrade awdo a ado ni padua mu no esane ni nyina e de free mu e de emaw. New Kingdom Ginseng Power Capsules. They be am say eye memedro. Eboa ma mema yosem wo pem ewi mu de. Bema do ye bema me hunu mema yosem. Ma ye hunu o mema yosem. Unya New Kingdom Ginseng Power Capsules. Tremendous no so ye madia. Tremendous capsules they say here himfio eyi white odi po bibia e mani wo yasibia se be yi ne nyina de from ahe kama. Gana baby a 200 be akwa sabeka bi at 24 for the edge Kingdom Herbal Center or Kanshi Drug Lane. Bibia ni afre 0275 804 064 0275 804 064 and at 0302 938 153 0302 938 153 Kingdom announce no challenge. Because nyame on the 16th of December ye nyina de ni Accra International Conference Center. Adom TV 9 lessons and carols. Afi showdown bebem no ebe eche afi bia ede. Se wa ma afi Adom TV 9 lessons and carols a wa ha ho papa. Parents music ejidemu, multimedia kwa ejidemu, KK Fosu ejidemu, kuma wu stars ni nyina da enso ejidemu. 16 December. No pepe 5 p.m. na recap start. 7 na show no start. Pato take it in time na watch me ababi. Alapensu me no edi komo e de fa nipa bonefo a ahye memu ema eye me no mienu ye Ganafo ya tena se ye nhwama amanfo di sikape e to ne mabone edi ekuye se enano me catch us se enano brother and Food and Drugs Authority pen for etisi abonten omotisi abonten ko hunu edwa hoduro emu omko adam potem na enfudi aya cheche no enye adeketua. The be me catch us ya na awre wo ya na asefem ese ebanesa but yemi ni ama ho kwan ama saade we nyina esi enne Ghana Standard Authority pen for 8 ya yenhwe ne ye and yes sawuduro bi eto emamu no the quality so ate soft drinks bi eto ne emamu no quality no eso ate ye hyenso a enyama but yet on the same price. Osempel fortunately dealing with Sanema Wayna and the color would any shed Yanni and many panasani and do a cream. Yes, I can do fruit and a canipajana what did bem. As soon as what the fruit or gather just so now quacodia, because you don't know color. I dream bonning, I dream fin. Ghana ni no nobody and crown or dream. Send a batunia and Yanasem. Macadam saying free ne and could see. Next week, companies na church me bolding akacho me say me phone say we advert multimedia me bolding enye multimedia de ense say we tena se mo atone ma basa de mankrofo so di bana say listen bana odi wo mko abobi ehu ni pampale se mato ma mu a wo ye say ebi mu why labels they all say ade no spy no ye why labels set tariff fro adwebone adwefin ade ne ye ho sa ya mo ya mobo ye be complain about leadership but ye me no so ye ntimi ye ho enfafrim ni papa ne sem na do so ma mu dodo ye ku ye nnuane emfanyi sika de simple kramae me de yakwasensia o kina no pa ye be sa adi wo ba no pa de o maka to se ya wada bia edura Adom TV Adom 106.3 FM kaya tuma ebo eni ne de the peoples from Jumedi abro na me no ka say da che hine na na asante akwa kopiem o dowenya